Wenza ifa ke mhlawumbe noma lokho ekuthiwa iwili noma ukulicaza kukhombisa ubuhlakani obukhulu, kutshengisa ukuhleleka okukhulu. Sike sabona abashadikazi kade bebambisene kodwa ifa libangwe umakoti nomndeni, especially abafowabo bendoda. Babe yinkinga emshadweni ababengangene kuwona, nokuhlupheka kwakhona ababengazi ukuthi kwakwenze njani, ngoba ezinye izinto uthola ukuthi indoda ibukeka i-strong, kuyindoda enamandla, kanti unkosikazi ufihla ihlazo layo. Kwamuzi lo indoda bengakwazi ukusebenzisa imali, wakhiwe inkosikazi, kodwa ngoba biyinika indoda isithunzi ingasho ukuthi into yami, ithi umuzi kamyeni wami, imhlonipha. Kwamoto ekhanjwa ngayo imali kankosikazi, kodwa sekuthathwa imali kuthiwa imali imoto kabhuti, kanti indoda bekuyindoda eyisihluleki ifihlwa unkosikazi. Abanye bazi kahle ukuthi indoda ibingenamali, enye ibingasasebenzi, enye ibingakaze nje isebenze, enye ibingakaze isebenze umsebenzi omuhle, kodwa baqhwaga izinto bathe kamfowabo bazi kahle ukuthi wayezanywa nje ilo nkosikazi, wayelungile ngoba eyithanda indoda.